Kua tai ki te wā e noho tahi ai te uepu kaimahi o te riuroa me te tāhuhu o te mātauranga mō ā rātou hui a whakamutunga ki te āta whiriwhiri i te utu e tika ana kia whakawhiwhia ki ngā kaiako kura ko hungahunga. Hei tā te māngai e kōkiri ana i tēnei take ki te tāhuhu, he iti rawa te utu e tukuna ana ki ngā kaiako kura ko hungahunga i tēnei wānei. Kei a te rina kōwhai ngā whakamahuki. Ko te utu taurite, te whāinga, kia piki ake ngā mahi hei oranga tinana. Currently at the moment we've got underfunding of the sector. That's probably the number one issue at the moment. So all of our sector, we've had funding cuts 10 years ago and we're still only just getting back to where we were 10 years ago with funding levels. Aha kua I whakapiki ake te kāwanatanga I te utu tōraro ki te 15.5 te tāra I te Maramaua Pereira. Hei tā te ripua tā te riuroa, ara e tahi kaiako whai tohu he iti rawa te utu, ara e utungi ana ki te 16 tāra whitu te 15 heneti I a haura. We've got teachers that are actually on the bottom of the scale is below the minimum wage, and we also have a rate we have to attest to for funding. So the bottom two steps of our pay scale are actually below the attestation rate. So there's actually teachers in New Zealand that have been paid, less than the minimum wage. Tūturu e mimiti haere ana te rāngai kaiako ko hungahunga, kei te wehe atu e tahi ki ngā kura tuatahi. E ai kia manu pōhatu toko iti noiho ngā kaiako Māori I te rāngai nei. He toko maha ngā tamariki Māori ki roto I ngā taha ko hungahunga. Nō reira māwai rātou e poipoi, e whakapapatia, e pepehatia ko te Māori tēnā. Nō reira kehia ngā kaiako Māori, whai reo Māori. Ko te wāriu o te kaiako, kei a rātou te aroha, ngā wāriu, ngā uaratanga o tātou te iwi Māori. Ko te riuroa tētahi o ngā uniana kua whai tūru ki te tēpū whakawhitiwhiti kōrero me te tāhuhu mātauranga, me te mea hoki e whātonu ngā rōpū e nganana ki te kōrero ki te minitai ngā take mātauranga, engari auare ake. Early childhood teaching is on the immigration skill shortage list now. That was one of their requests. All early childhood services are actually either community owned or privately owned. Nā rātou e ki ai ka whakapiki te kōunga o ngā kaiako, kotahi rau pahiniti. Engari kei whea mai. Kari anō kua tuku mai I rā āhuatanga ki a tātou. Hei a pōpō tīmata e ngā whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rā e rua. Te rina kōwhai, te karere.